Ja sam Krasnodar Peršun, moje zanimanje je fotoreporter. Kad sam bio mlad u to doba završetka srednje škole, nisam uopće imao nikakvu ideju zapravo kuda će moj život krenuti, u kojem smjeru. Roditelji su vršili nekakve pritiske, naravno, da to bude neki tehnički fakultet koji će imati perspektivu, budućnost. Ne? A ja sam živio samo za izlazak van, za ganjanje komada, za cuganje, gledanje video spotova. Kad sam završio srednju školu, odslužio vojnu obavezu, ne, bio u vojsci, vratio se, krenuo na fakultet građevinski, dao 1 godinu i tu sam stao. Jer zapravo, kad nema čovjeka afiniteta prema nečemu, onda to naravno ne funkcionira dobro. Ne. I tu nekako u to doba, konfuzno, između te 1. i 2. godine građevinskog fakulteta, počela me interesirati fotografija, počeo sam kupovati one časopise Foto i francuske neke fotografije i tako. I tu se stvorila nekakva ljubav, a glavni switch je zapravo bio kad je bila velika izložba Henri Cartier-Bressona u Zagrebu. I tu kad sam otišao na tu izložbu, tu sam jednostavno se zaljubio. Bio sam impresioniran, doista. Ovo je promidžbena akcija hrvatske fotografije. 100 godina Fotokluba Zagreb. Izložba jednog od najvećih fotografa na svijetu, Henri Cartier-Bressona, otvara se sutra u četvrtak u 19 sati u umjetničkom paviljonu na trgu kralja Tomislava. Prvo sam posudio fotoaparat, čak ga nisam ni kupio, jer je u to doba bavljenje fotografijom bilo dosta skup sport. Danas je fotografija puno pristupačnija, može se za par tisuća kuna čovjek stvarno ozbiljno početi baviti fotografijom. A onda je bilo teško doći do dobre kamere, plus toga i razvijanje fotografije je bilo jako skupo, materijal je bio nedostupan, bila je tu samo fotokemika i tako. Naravno, i taj materijal nije bio loš, kasnije sam ja to shvatio, ali ipak je bilo puno teže se početi. Ja sam s tim posuđenim fotoaparatom posudio sam i knjigu od Fizija, što je bilo, ja mislim, najpametniji potez u mojem životu, jer to je ovak, po meni, fotografska biblija. Za svakog ko bi se htio početi baviti fotografijom, mislim da bi trebao početi od te knjige. Ne? I upisao sam tečaj fotografije u Fotoklubu Zagreb i završio ga. Čak i dobio nekakvu, na završnoj toj izložbi nekakvu nagradu i tako. I to me je zapravo ponukalo da se dalje počnem baviti fotografijom. I onda sam zapravo krenuo asistirati fotografima. Tako sam asistirao Fedoru Vučemiloviću, Darku Bavoljaku, Stefanu Lupinu i drugim fotografima i na taj način sam stjecao zapravo neko široko znanje koje mi je kasnije u radu za novine jako dobro došlo. Zapravo želeći ostati blizu fotografije, odlučio sam se baviti fotografijom na taj način da izrađujem fotografije u fotostudiju, razvijam filmove i taj moj put je bio dosta trnovit, naravno, zato što rad u fotolaboratoriju je upravo i najteži dio bavljenja fotografijom, zato što ste izolirani u mraku. Često sam bio po 14 sati od jutra do kasno na večer, jer smo radili za novine, bila je hiperprodukcija i trebalo je biti konstantno njima dostupan. Ne? A zna se da novine idu stalno i morali smo biti up to date uvijek. Ne? I u tim godinama nekako, kako smo kad smo imali vremena, onda smo mi slikali. Onak zezali smo se zapravo, ne. Meni je to bio gušt, zato sam htio ostati ipak i u tom segmentu fotografije. I tako, onda bi izrađivali te naše fotografije koje bi slikali, lijepili bi po zidovima u laboratoriju i Puk je tu znao doći naravno kod nas. Ja rekao, Krasni, pa daj ti uzmi aparat, pa nisi ti gluplji od ovih fotografa koji se tu menjaju, nikak nismo mogli ustabiliti zato jer tu fotografsku sekciju, zato jer su dolazili, odlazili, nisu imali pravu kvalitetu. Ne? Tako je to išlo, međutim jednog dana se dogodilo to da, to je naravno bio i ključni prijelomni moment u mojem profesionalnom bavljenju fotografijom,
da se pojavila situacija da je hitno trebalo nešto snimiti i Puk je jednostavno rekao pa daj zovi nekog dečka gore iz fotolaboratorija, nek oni to obave. I tako sam ja snimio prvu fotografiju koja je bila objavljena, on je bio oduševljen i jednostavno je rekao, presjekao je rekao od sad ćeš isključivo snimati fotografije, a mi ćemo naći nekog ko će raditi u fotolaboratoriju. Dakle, posao fotoreportera je specifičan jer ne postoji radno vrijeme i ja ne moram doći na posao u određeno doba, ali svakako je poželjno da dođem na posao čim prije, da budem tu na raspolaganju. Ne? Jer ima dosta stvari koje su promptne, moraju se odmah obaviti ili u roku od pola sata trebaš biti na drugom kraju grada ili krenuti negdje na put, tako da je najbolje da bude fotoreporter ovdje u redakciji ili blizu redakcije. Ne? Postoje dva načina na koji fotoreporter dobiva zadatak, odnosno ja. Jedan od načina je ova knjiga u kojoj se zapisuju snimanja. Neka nekoliko dana unaprijed, neka sat ili dva prije, ili 5, ovisni. Ovisi kad dobije novinar informaciju kad može raditi nešto. Ili drugi način, a to je da se nazove fotografa i onda on čim prije dođe u redakciju i preuzme posao. Ne? Naravno da je bolje kad se mačka vidi gore, ne? Ceza je mačka. Češći projekti od Zagorci ljudi. Dobro, dalje. Evo, današnji zadatak je snimiti kolonu tramvaja koja će biti sad za 20 minuta od Horvaćanske do prek čitavog grada. To će biti naslovnica za ZG News. Ićemo s ovim avionom. Prvo glamurozno snimanje u mojoj karijeri je bio Monte Carlo. To je bila prva godina sportskih nagrada, sportski Oskar, u kojem je zapravo jedan od glavnih aktera je Čedo Komljenović, naš poznati showman i fotograf. Iako sam bio naravno zapravo se našao onak nespreman, odmah sam ušao u grotlo vulkana, ne? I odmah susreo milion poznatih osoba iz svijeta filma, najveće sportske zvijezde, najveće veličine iz modnog svijeta i bio sam trenutak zbunjen kad sam se našao, kad nas je uveo gospodin Komljenović, kad nas je uveo unutra. Onak sam stao i nisam mogao vjerovati. Mislio sam da sam ušao u neki film, da je to nekakva paralelna stvarnost, ne. Međutim, naravno, moraš se brzo otrijezniti i početi raditi, jer stvari se brzo događaju, ne, a moraš donijeti materijal, opravdati troškove koje imaš i tako. I jako je teško snimati u takvim uvjetima, ali postoji pritisak i sa jedne i sa druge strane. A tu su još tome i te hirovite zvijezde, naravno, koje... Dobro, ja razumijem da, ne znam, ako neko dođe iz New Yorka samo na premijeru tu večer, znači putuje ili iz LA-a pa putuje 15 sati, ne? I da je tu večer samo na premijeri i onda opet odlazi nazad u neki drugi dio svijeta na neku novu premijeru, da ne može biti dobre volje. Ali s obzirom da su oni doista tako strašno dobro plaćeni, mislim da bi trebali ipak malo više razumijevanja imati, ne? A vrlo često je situacija upravo obratna, da su oni loše volje, nezainteresirani, neki čak i namjerno ignoriraju fotografe i onemogućavaju nas u našem poslu. A nekad mi to nikad nisam mogao shvatiti zašto to rade.
Zato što u načelu oni žive od tih fotografija. Znači njihova popularnost raste s tim što se oni objavljuju, ne, u novinama. Najveći dio fotoreporterskog posla vezan uz autocestu ili bilo koje drugo prijevozno sredstvo. Jako se puno putuje i naravno zato što su vijesti uvijek negdje drugdje, nisu uvijek u gradu u kojem radiš, u kojem su tvoje matične novine i tako. Sad mi idemo u Cannes, idemo na filmski festival. Sve najbitnije vezano uz Canneski filmski festival odvija se uz obalu, na obali Cannes, na šetalištu koja se zove La Croisette. To je ulica u kojoj su smješteni najpoznatiji i najskuplji hoteli, a može se reći skoro i na svijetu. A to su Majestic, Hilton, Carlton, Miramar. Spreman si na red kartu. Doći u Cannes nije problem, nikome ne bi trebao predstavljati nikakav problem, ali čovjek se akreditira preko interneta i dobije akreditaciju. Međutim, problemi nastaju kad dođeš u Cannes, onda se naravno, tu su ljudi klasificirani po tome, po njihovoj važnosti u kojim medijima rade i zapravo je jako teško dobiti bilo kakve dozvole. Na crvenom tepihu odvijaju se dolasci zvijezda iz filmova, znači glumaca i redatelja, koji su u jednoj od konkurencija za osvajanje Zlatne palme, to je nagrada Canneskog filmskog festivala. Mi ih tu slikamo, ali naravno da bi došli, da bi mogli sudjelovati u tom događaju, morate imati propusnicu koju je dosta teško dobiti. Mora se biti propisno odjeven, a to podrazumijeva smoking, znači prave kožne crne cipele, bijela košulja i crno odijelo. I tu su vrlo striktni i nema nikakvih improvizacija. Tako sam ja recimo doživio da na jednoj premijeri vrlo bitnoj sam obukao cipele koje su samo ličile na tenisice, bile su malo modernijeg izgleda i nisu me pustili i propustio sam snimanje toga. Feel the killer laid and whiz on past. Miss my head, left turn, watch the crimson flow. Brother man on the floor, ching, 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 let the dollars go. Cause life ain't messing around no more. Stone cold when they knock me out in the black of night. I heard them shouting, Bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour cette première montée des marches du 60e Festival de Cannes.
Recimo da sam tamo vidio onaj i grubi lice i naličje tog fotografskog svijeta i shvatio sam da doista nema milosti u tim uvjetima. Recimo kad je završio taj prvi moj radni zadatak na crvenom tepihu, onda sam htio sam zamoliti nekog od kolega da me snimi onak sa idiot kamerom, meni za uspomenu, ne, ništa posebno. Međutim, naišao sam na zid, na odbijanje, niko kogod sam zaustavljao tamo nije želio uzeti taj fotoaparat mali i snimiti me, dapače tražili su me onak po 100 eura za tu fotografiju, moju osobnu, za osobnu upotrebu. Svaka ova propusnica koju sam vam pokazao ima svoj broj i to je mjesto na kojem fotograf treba stajati. No naravno to je samo u teoriji tako, zato jer kad počinje se odvijati sama ceremonija, onda fotografi počnu mijenjati mjesta, ponesu si male stoličice i onda užasno smetaju jedan drugome i tu nema milosti i ne prezaju od bilo čega da bi došli do fotografija. Ja sam ove godine dobio dobro mjesto, teoretski dobro mjesto na sredini gdje se najviše zapravo zvijezde zadržavaju, međutim je treći red i onda ako neko posegne za stolicom ili ako dotrči koji fotograf nastane užasno neopisiva gužva i jako je teško napraviti dobre fotografije. Fotoreporterski posao u Cannesu sastoji se od različitih vrsta snimanja. Program počinje ujutro sa fotokolovima, to su snimanja koje organizira sam festival prije preskonferencija za filmove koje su u kompeticiji, koji se natječu za nagrade. Zatim dolazi noćna snimanja koje su svečane premijere filmova gdje zvijezde dolaze na svečanu premijeru. A između fotokola i red carpeta, crvenog tepiha, postoji jedna kategorija koja se zove Special Photocols koje organiziraju filmske kompanije da bi prezentirale svoje nove produkcije. Za razliku od novinara kojima je rad u Cannesu puno lakši, dakle, intervju nije kada ga dobijete, naravno, kada vas nominiraju distributeri koji su u Hrvatskoj, ako ste prvi nominirani dobit ćete intervju. Znači, intervju se sastoji od toga da za okruglim stolom sjedi između najmanje 5, a najviše 15 do 20 novinara koji ukopčaju kazetofon i ako postave jedno pitanje, mogu reći da su sretni što su uopće postavili jedno pitanje. Dakle, oni samo de facto prepišu pitanja od svojih kolega i na taj način se stvaraju intervjue. Znači, nikakav ekskluzivitet je samo to što je došao u Cannes. Kad sam ovdje u Cannesu, onda radim za svoju matičnu kuću Nacional, Extra i druga naša izdanja, ali također radim i za agenciju u Londonu koja se zove Capital Pictures i pomoću koje distribuiram svoje fotografije širom svijeta. Unfortunately, although I'm the director of a photo agency, I'm also a photographer. I missed an event and I didn't know what to do. I asked Krasny for a favor and he very, very kindly said that I can have a couple of his photos. And they were very good, and I thought this is really too good just for me, and I wanted to sell the pictures worldwide. So I suggested to him that we do a deal, so we share the money, and now we syndicate Krasny's pictures to, I think, 26 countries. He's had pictures published in most countries, most of the major countries in the world, all of Europe, America, Asia and Australia. So as well as being well known at home, he's making money and getting published abroad as well.
Finski festivali su specifična situacija. Meni naravno je bilo drago što sam 5 godina doista bio na preko 25 festivala širom Europe i Hrvatske. Međutim, tu je tek veliki problem, zato što je jako puno tih fotografa koji prate finske festivale. To je najveći, koliko ja znam, po mojem mišljenju, je to najveći glamur uopće koji postoji, koji se može snimiti. Najviše se novaca tu vrti i postoji strašno puno izdanja, postoji strašno puno fotografskih agencija kojima je naravno jedini cilj doći do dobre fotografije koju mogu doista jako dobro prodati. Pogotovo ako je oni jedini imaju. I u tim uvjetima ne postoje nikakva pravila fer ponašanja. Dapače, svako u principu gleda da zezne konkurenciju, da onemogući konkurenciju i tako da neku korisnu informaciju od nekog kolega nema šanse da ćete dobiti. Osim ako ne surađujete s njim i dijelite tu neku dobit. Tiens, j'ai mon téléphone. Bah, approche-toi aussi. Approchez. Oh, oui, là. Oh no, we don't have this channel. Which one is it? Gospođo Kosor, jedan pogled. Hvala. Ajmo polako završiti. Predstavnicima političkih stranaka, da se nađemo sa predstavnicima manjina u Saboru, da bi razmotrili naše stavove koje moramo zauzeti u vezi otvorenih. Posao fotografa za novine, pogotovo za Nacional koji se bavi različitim škakljivim temama, vrlo je interesantan, zanimljiv, ali često i opasan. Tako se nebrojeno puta dogodilo da sam se našao u raznim oblicima opasnosti. Direktne ili indirektne, nije bitno, ali u svakom slučaju nisu bile ugodne situacije u kojima je trebalo fotografirati. Jednom prilikom došlo je do oružanog obračuna nekih sukobljenih skupina u Slavonskom Brodu, pri čemu su poginule, mislim da je bilo 3 osobe da je poginulo. I bio je sprovod. Mi smo netom, taj tjedan je upravo izašao članak u našim novinama u svezi toga. Na naslovnici je bio upravo jedan od aktera koji je bio povezan u toj priči sa tim događajima i nismo baš pisali blagonaklono u tom slučaju. I kad smo kretali dolje, znao sam da u principu sigurno nismo dobro došli ni na taj sprovod, ni u tu sredinu. Ne. Kolega i ja smo sjeli u auto, otišli jer smo dobili zadatak. Mislim, ljudi ne znaju, ali svaka novina je u principu organizirana po sistemu policije i vojske. Znači, tu postoji hijerarhija, jedna čvrsta stega u kojoj ili jesi unutra ili nisi, dakle nema odbijanja zadataka. Znači, dobiješ zadatak, možeš ga izvršiti. Ako ga ne izvršiš, ako odbijaš zadatak, uskoro ćeš dobiti otkaz. Ne? Mislim, ili ćeš otići na neku drugu funkciju koja će biti nižeg ranga, naravno. Ne? Tako da ja sam naravno prihvatio posao, otišli smo dolje kolega i ja. On je ostao u autu i situacija je bila vrlo emotivno teška, a nažalost za mene i vrlo opasna, jer čim sam zapravo došao na taj sprovod, odmah su me počeli zaustavljati i propitivati tko sam, što sam, zašto fotografiram. I nažalost ja sam se morao lažno predstaviti. Tako da bi mogao obaviti svoj posao. Nije to sad neka moja morbidna ideja, nego jednostavno da sam rekao da sam iz novine iz koje dolazim, sigurno bi bio spriječen u obavljanju svojeg posla i
ne bi bilo to dobro u sve u svemu. Znači ja se lažno predstavio, oni su me propustili, ja sam snimio te fotografije koje su kasnije objavljene. Mislim da nismo nikom naštetili sa tim fotografijama, a ilustrirali smo taj događaj. Da, u našoj redakciji su se doista događale svake stvari. Tak smo recimo imali, još za vrijeme Tuđmana, bila je afera oko namještanja nogometnog prvenstva. Dinamo je pod svaku cijenu trebalo dobiti prvenstvo iz političkih i raznih razloga. Je bio i poltronski klub od bivšeg predsjednika Tuđmana i pod svaku cijenu je morao osvojiti prvenstvo. I nekako je Puki nekim kanalima je došao do dokumenata iz Suzupa, koje smo mi objavili naravno novinama i dokazali tu malverzaciju. Međutim, kako smo mi objavili, odmah su počele represije, odmah je počelo praćenje novinara, prisluškivanje. Dolazili su nam u redakciju, vršili pretres, tražili te dokumente, a između ostalog je i kod Pukija su otišli doma u Zagrebu i kod njegovih roditelja u Veliku Goricu i izvršili pretres. Puk je naravno odmah zvao to da fotkamo, da imamo dokument, da možemo nastaviti tu priču oko toga, da pokažemo ljudima da je sistem represivan i da nema sloboda. Ne? I ja sam naravno doletio odmah čim je Puki nazvao, direktno me nazvao da dođem hitno. Došao sam tamo, izvadio fotoaparat, odmah su skočili ovi iz policije, htjeli su zabraniti. Međutim, Puk ih je odgurnuo i došao do mene i rekao, gle, uđi unutra, baš te briga što ovi tu pričaju. Ne? I ja sam ušao unutra, iako mi nije bilo ugodno, jer osjećalo se da je doista onak Vlad Kose nas dijeli od toga da počne neki incident, da me izbaci ili tuku ili nešto. Ne. Tako da je to bila još jedna od zanimljivih situacija. 1997. godine u Nacionalu je izašao jedan članak o generalu Koradeu u kojem je pisao da general Korade sa svojom gardijskom jedinicom i tenkovima namjerava krenuti na Zagreb. Dan nakon toga što je izašao članak, Puk je na kolegiju zaključio da bi baš bilo onak zgodno otići do Koradea doma i pitao ga kaj on misli o tom članku. I tak smo kolega i ja otišli do Koradea doma, ušli smo u njegovo dvorište i predstavili smo, rekli smo tko smo, otkud dolazimo. Na što je supruga od generala Koradea počela vikat na nas, prijetit nam. Otišla je u kuću i rekla svojem mužu da smo mi došli i onda on izašao van i rekao da će nas ustrijeliti, da se gubimo sa njegovog posjeda. U Nacionalu su radila najveća i sada trenutno naravno rade najveća imena novinarskog miljeja. I učio sam fotografiju zapravo sa njima. I jedan od tih ljudi kojima sam doista zahvalan, koji nažalost više nije živ, je i Srđan Španović, veliki novinar, reporter. I kroz njegov rad, suradnju sa njim sam naučio reportažnu fotografiju. Apsolutno, znači zadatak je takav da uvijek idu u kombinaciji novinari i fotografi. To je jedan uvjetno prisan odnos, znači moramo živjeti skupa, jest, spavat i štititi jedan drugoga, čuvati u raznim situacijama, pomagati si međusobno. Međutim, to naravno nije baš uvijek slučaj. Imao sam i dobrih iskustava, kao što sam već prije naveo, doista gospodin Španović je bio čovjek za kojim sam ja morao trčati jer je on uvijek bio ispred mene. Ulazio je sa mnom u svake situacije i izlazio je iz njih svojom spretnošću i inteligencijom. Međutim, ima i drugčijih novinara koji jednostavno prebace svu odgovornost za uspjeh zadatka na fotografa i stanu negdje u pozadini i čekaju ishod, bio ovakav ili onakav.
A jedan od težih, fizički težih zadataka koje možete dobiti u novinama je praćenje izbora. Pogotovo recimo ako su to turbulentna vremena kao što je bilo promjena vlasti, znači kada je predsjednik Tuđman umro i kada je došlo do raspisivanja izbora i demokratskih promjena. Bilo je jako teško zapravo pratiti čitavu tu situaciju jer nije se znalo u jednom trenutku ko će biti pobjednik. I tako sam ja dobio zapravo najteži zadatak da budem upravo u SDP-u. Najteži zato što je to velika odgovornost. To je podrazumijevalo, ja sam naravno znao da će to biti naslovna strana, da će to čak ne samo jedna, nego da će kroz sljedećih nekoliko tjedana vrlo vjerojatno te fotografije biti baza na kojom će ići novina. I ja sam dobio SDP, otišao sam tamo u središnjicu, bila strašna, enormna gužva. Znači to nije bilo ona klasična sad već klasični izbori, zato što je trebalo doći do promjene vlasti. Bilo je jako puno stranih agencija sa milion fotografa i kamermana i bila je neopisiva gužva u tim prostorijama koje zapravo uopće nisu ni velike. Bilo je jako puno stranačkih pripadnika, oba dvije stranke tamo. Vladao je totalni kaos. A meni fotografija, odnosno novinih fotografija je isključivo ako je blizu, znači snimljena. Znači ja sam trebao biti u samom kontaktu sa glavnim akterima, znači na pola metra, metar od njih. I samo to probijanje do njih je bilo izuzetno teško. A onda kada sam zauzeo položaj, onda su oni počeli prigovarati nama, koji smo bili u prvom redu, jer nisu mogli pratiti događanja i morali smo svi čučnuti dolje. Ne? I u tom čučničnom položaju, što onak sa opremom i u toj gužvi nije uopće ugodno izdržati, morao sam sat vremena čučat, to je bilo dakle užasno teško. I onda u zadnjem trenutku kad su oni proglasili, mi smo svi skočili i hvatali taj kadar i Puk je bio izuzetno zadovoljan, obavio sam taj posao uspješno, to je onda se koristilo dan, tjednima je išlo baš taj materijal. Evo vidiš, to je tvoj objektiv iznutra. Dakle, to su ta tuba koja je oštećena, koja se mora promijeniti i ovaj gornji nosač tu, zbog čega vinjetira i lijevi i desni uglovi nisu baš oštri. To ćemo sad promijeniti i nakon toga će objektiv biti sasvim sigurno u redu, bez nekakvih problema. Često se, nažalost, zna dogoditi da, recimo kao što se meni dogodilo u Cannesu, prije 2 godine imao sam situaciju gdje je bila gužva i u jednom trenutku su dopustili da skočimo na crveni tepih i tom prilikom, kako ja držim objektive oko sebe na remenu u posebnim nekim torbicama, pri tom skakanju izletio mi objektiv i nažalost pao i oštetio se. Ne. Sreća, surađujem sa puno ljudi pa su mi posuli tamo objektiv pa sam mogao normalno završiti taj festival. Evo vidiš, to sad radi oštro, po svim rubovima. Super, radiš. Savršeno, savršeno. Najveće priznanje za fotografa je objava fotografije, njegove fotografije na naslovnoj strani medija za koje radi. Ja sam ih imao jako puno u svojim 10-godišnjem radu za Nacional, ali nekako pamtim najviše i smatram to svojim najvećim uspjehom fotografiju Račana i Budiše pri izbornoj pobjedi 2000. godine. A od stranih smatram najvećim uspjehom objavu fotografije Scarlett Johansson sa Venecijanskog festivala, a objavljena mi je kao naslovnica engleskog časopisa Total DVD. U Movie Pubu i Movie Hotelu u Zagrebu nalazi se stalna postava mojih fotografija, nešto oko 300 fotografija koje su snimljene diljem Europe po filmskim festivalima, u Francuskoj, u Deauvilleu, u Cannesu, zatim u Veneciji, Berlinu i u Sarajevu.
Prilikom jednog snimanja u Westinu sreo sam vlasnika izdavačke kuće Profil gospodina Žderića i on mi je jednostavno tako samo od sebe predložio da napravimo knjigu mojih fotografija sa festivala, na što sam se ja naravno jako iznenadio, nisam u prvi mah pristao na to, sam smatrao da je malo prerano da radimo nekakve monografije. Kad sam malo bolje razmislio, shvatio sam da je to sjajna prilika koja se ne propušta, pristao sam i tako smo krenuli raditi knjigu. Godinu dana je u principu trajala priprema, obrada materijala. Najviše zapravo vremena sam ja ispucao i iskoristio jer sam morao progledati nekoliko tisuća fotografija i pronaći ih, ponovo proći kroz njih i odlučiti koje fotografije ja smatram da bi, naravno, jedan širi izbor gdje bi oni isto mogli sudjelovati, napraviti i tako. To znači, ovo ostalo ću sve staviti. Imaš previše, ti se rekao, dobro, budeš vidio. Projekte mu trebaš poslati. Nakon nekog vremena pokaže se, jel, da li su ti dečki koji dođu ili djevojke koje dođu, sad ima i dosta djevojaka koje se time bave, kad one dođu u redakciju i kad počnu malo loviti konce, nakon nekog vremena vidite kako će se razvijati, gdje će zauzeti svoje mjesto i tak. Eto, tako je bilo i sa Krasnodarom. Ovo malo gore podigni. Nemoj da ide. Da njegovo djelo, ne? Tu mačke su se počele bacati njemu pod noge. On je najbolje kamere, super slike. Uglavnom napravio krasnije jednu veliku karijeru i kad ga se sjetimo od prije 12 godina, 13, laboranta kak je kao miš virio iz one crne komore, pa danas kad ja vidim to je jedna muškarčina u pravom smislu riječi, jedan poznati fotograf, jedan čovjek za kojim žene uzdišu, ja sam ponosan jer je to ipak mali dio i moga rada utkan u taj uspjeh. Bilo je negdje oko 6 sati popodne tog dana, bio sam na predavanjima na Visokoj novinarskoj školi koja se nalazi iznad naše redakcije Nacionala u Vlaškoj. Začula se snažna eksplozija i vidio se u daljini crveni bljesak. I u trenutku nas je zasulo staklo, prašina, komadići nečega, žbuke, ne znam. Cure su počele vrištat, plakat, nastala je konfuzija. Meni onak bilo u glavi Pukijev glas kak se dere na mene. Šta čekaš, uzmi fotoaparat, idi slika to. I izjurio sam sa škole, spustio se dolje u našu fotografsku sobu, spremio opremu, izjurio van iz redakcije i vidio sam da između prolaza koji vodi od našeg parkirališta na ovo drugo parkiralište goli vatra i tu se nije dalo proći. I onda sam pretrčao naše parkiralište i izašao van na Vlašku gdje su se već vidjele rotirke od policijskih automobila i od vatrogasaca ili već od čega. Jurio sam, trčao brzo prema Palmotićevoj gdje se nalazi prolaz kroz koje prolaze auti, kroz koje se može doći do tog parkirališta. Međutim, tamo su već bili specijalci i nisu nikog puštali. Vratio sam se nazad u Vlašku, sam se sjetio da ima tamo prolaz kroz Bogoslovni fakultet koji isto tako vodi na parkiralište. Tu je bilo jako puno studenata, projurio sam pored njih i došao na parkiralište napokon. Trčao sam prema gorućem autu i negdje na 15-20 metara su me uhvatili specijalci i doslovno me izgurali s parkirališta van. Nisam uspio doći do auta i onda sam se vratio nazad na naše parkiralište i sjetio da tamo ima zgrada sa koje se može snimiti. Popeo sam se gore i počeo onak bjesomučno okidati, ispucao sam 100-tinjak fotografija i onak krenuo sam to gledati šta sam uopće snimio. I u taj trenutak sam shvatio kad sam povećao fotografije da je to Puki. Puki koji nije bio samo moj gazda, nego je bio moj prijatelj, drugi otac, stariji brat i koji mi je strašno puno pomogao u životu. Fotoreporterski posao u novinama nikad nije bio jednostavan i lak. I bilo je uvijek teško zapravo pokrivati sva ta snimanja. Međutim, evo u zadnje vrijeme doista je
vjerojatno zbog nekakvih promijenjenih vrijednosti u samom društvu i publika se promijenila, imam takav osjećaj. Jednostavno je bitnije puno snimiti paparaco fotografiju nekoga tko vara svoju suprugu ili supruga, dečka ili curu, nego snimiti nekakvu super reportažu ili nekakvu super fotografiju za intervju. Tako da znamo po 5-6 sati u komadu sjediti u autu ili u nekakvom žbunju ili se skrivati u nekakvom haustoru da bi snimili takve fotografije. I to nije da baš nam je super raditi takve stvari. Međutim, to je dio posla i jednostavno se moramo prilagođavati tome zahtjevima tržišta. Mislim da krivica nije samo na novinama, kao što pokušava se to prezentirati u javnosti. Ja osobno vjerujem da je doista došlo do nekakvog poremećaja u društvenim vrijednostima i da je ljudima to interesantnije nego pročitati nešto zanimljivo što je netko rekao ili napravio. S obzirom da ja već imam 40 godina, da je radni vijek jednog fotoreportera najviše do 50 godina. Poslije toga jednostavno gubi smisao zato što potrebna je brzina, koncentracija, morate se često gurat, probijat. Nema smisla jednostavno se bori sa 20 ili 30 godina mlađim kolegama. Jer fotoreporteri su danas jako mladi, oni zapravo kreću sa 17-18 godina i teško je uhvatiti taj ritam. Ali iz tog razloga mislim da ću se pokušati zapravo preorijentirati na prenošenje znanja. Znači, nekako se vidim u toj ulozi da bi mogao svojim mlađim kolegama pomoći zato što imam veliko iskustvo, radio sam puno stvari i nekako vidim da bi u tom smjeru možda mogla se nastaviti moja karijera.